Kerena murimi we umenara kiumia kietu kumurika kuthirema kiurithi bwa ngurwe ukulukira rono rwa Kenneth Muthuri kuma Ntere cia Kathiri uria wonekete kwithira kithirema nene kiurithi ni nya biashara ya ngurwe na aronekete nya kwithira agiketha nene kiwendia bwa piana na pia ngurwe igicunje kiroreteri mwandiki wetu wa Ndeto Kome Kinyua. Urithi bwa ngurwe iburemaga baingi no indi ti Kenneth Muriuki kuma Kathiri Karene buria bwamuremere ni urithi bwa ng'ombe no wekira urithi bwa ngurwe sasa buru. Ngurwe ndina miaka iri ti kwambiria ndageria kurithia ng'ombe ndona nti kumba no ntubweria ndauga iji ni ngugi mbuthu no ntimbita inya tu biashara tungi gwa twakuma umara. Kenneth abujukite buri urithi bubuthu no bwitaya kwithira wina kaume. Urithi bwa ngurwe buthi no ntubwa kintu kia mbere maibu kuretangira mbecha rwiro wina ngurwe njega ina breed is msasawa wambite mbere makuibanga na irio uria ikire ikare. Kwina mithemba ngurwe ria arithitie ni ekurangana rwiro na noyo yendekene thokone. Ya kwa Europe kwina Europe kwina White Lunch na ndi no mix eje me ndo me Europe na ndo mix eu ngoro cia chichi kwithwa igikurangana rwiro mono no ntuna ndeja ingenderare achia ira itia mieri 5 iketha ngoro ina kilo 120 125 na bobu kendo na mbecha no mwanka kiugo gya kubwega kithiro kitheri ona kinya ngorwe ciithiro inacho chitheri ikumyakira uria ngorwe kethiro free ikethiro etigucumburwa ira iriwa na ithirwe tena rukona kwina space njega na ikirija irio bina kila kitu idio bila bigituma ngurwe kuranga msasawa. Biashara ria nene kira urithi bubwae bwa ngurwe ni wendie bwa twana na twa ngurwe nuntu ni amuretera mbecha na mpui no kinya kwendia ngurwe cia nyama ta kari nyuma ngurwe ici ciawe airerega na biakore bia mwanya muno bia kuma ndukene biria bitha biunginu into bionthe biria ngurwe yendaga no te irio bia kuojaniria na unturene. Nonto ja twana pamba iria da ijo nto ibiria ya biana bi indiambiria na mutujo go starter kwina na stage fulani ya kinya stage ya America thani da tunkambaniria na ndi na ngirua na ndi gitare kwendia na riro mpeja gwe finisher nonto bwa ketha ku gobetita kwendia cia nyama ku chichitita cia nyama iji chompeja finisher ire tita kwa mathanti meja finisher meja na ndi rio bigwitwa so ndi wina. Anthony Aweru TV murimi uriome na Kome Kinyua.